Kulumakli siya lesil itakwa Jesucristo Jose baom San Mateo. Tohanahun replica blahu a la Judas Iscariotes kaba. Ko ori kinebrish benil achtih. Aru teras que valcue utla intin al decirle Jesús ere. Eba anke sumesh ke eba laje kakan chitumin platre. Utalen sali honat aan. La Judas George Sikbal hokatish kereb shkash desinkil sarupeb. Salish ben kutan na kuek bilikwa ika jubil. Solom ke felok chishkatli Jesús utkestere. Arta guardo kagun renak tatzikakli Pascua. Ut a ankishje. Achuke salitenamiti sarochoch likuin kaan ute yere Lionel nachikont. Salakochoch tinin qili Pascua kochene lin solom chanlach solonel chakashre. Solom keshbanuli ke takla keshbani Jesús utkeshkobli Pascua. Nakke ekuk ki kohlak de Jesús samer los benebli kaplahu. Ut nakjuakep chikuak ishtere. Relik chiyalin yere na khunere taqashte sinqwe. Eba ank ahonak kerok chon ut keok tishye baltis hon kale. Malakla ininat kagwa. Kishsumem ut kishye. Adis aliro kochben salipula aan li taqashte sinqwe. Ratin likakwa Español.
Dios te da.